video ran ljudi, danas radimo basketbal izazov sa... Zapratite ga na Instagram. Obaveze, imat ćete ovdje pop tag. Naravno i mene zapratite na Instagram, može Tesla, ako to još ne zna. Inače, ko nije pogledao na mom kanalu basketbal, idete učite na moj kanal. Svi subscribe i like na taj video, a svi jedan subscribe s njegovog kanala. U prvoj rundi šutiramo sa penala i to vredi 1 poen. Mene je sramota da vas snimam, ponašajte se normalno. Pozdrav za Trikija, brata moga. Nemo, molim te više. Triki, čuvaj se. Ja, Triki, vrati ga si video. Odmrsiš, ja krenem da se valjam niz ono. Može. Ajde. Nisi odmrsio. Jo, posle penal za danas. Vreme za Đurketa, da vidimo šta će Đurke odraditi na terenu. Prvi šut. Loš. Odmrsio. Sad moraš sve 3 da daš da bi ga pobedio. Sigurno, brate. Đurke, treći penal. Sada šutiramo sa trojke za 1 poen. Smiješ da se kladimo, će biti konstrukcija. Ja se kladim već. Je lubo? Inače, pustio sam ga ponavljati. Ajde, sad se Žeki istripao. Ajde bre, šutiraj! Pozdrav za Triki. A misli kaj bi Triki igrao s tobom 1-1, brate, ti bi završio morav. Davaj morav, inače. Nije. Brate, jesi ti retard? Eto, 1 od 5. By the way, promenili smo loptu. Jalen Brown. Evo, Đurić, Filip. Ajmo basket, izađi vam te da... Basket, ako pobedim to je 2 poena. Da, i onda trik shot na kraju sa ovo, može. Malo verre gledalce. 10 minuta snima! Vi ste Henrik, majke. Ti si pogotovo Henrik. Evo ja zlo. Snimam bre! Evo te snima. Pa Filipe, jesi smotan, majke? Ne znam da radim. Mi ćemo kao Titan. Ovo 3-0. Da. Od tada se je počelo na dole. Naga žena. To je, sam te tako učio, majmune. Joj, nije ni krenuo snimati. Alo! Ništa, ajde. Još išaj se, brate! Ajde, ne možeš šut! Si znaš sutra. Ne, nije 3! Za hovedu. Jebi. Normalno. Nemoj gledati šut u kameru. Za trik. Evo molim te. Ja rekao uđe. I ja sam. Iz ovog ugla. Trik je dobio 8. 4-3!
pomeri na malo uga, a ovo s***nju, ne vidi ništa, ovo im samo smeta. Viper, nemaš pojma. Irving, da, oni njihov basket je sat vremena. Požuri, došli smo na basket. Basket, ovdje. Smrzla mi se ruke, brate, minus 20 na... Pa požurite, ako me razumete. Pa šta je on rekao, da od meni daš da ja ti... Depression? Ne. Masa, 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 masa. A ne, nisam snimio, evo, pogodio. What the fuck? Ti to... You don't know. Sada šutiramo sa mosta. Ova runda je odlučujuća. Počeo sam! Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. My bitch love do cocaine. I dalje postoji neka šansa da se popravim. Znate kako kažu? Nada posljednja umire. Ko da koju svi? O, pa vata ću ih ja. Ulazi. Zbog ovog stranja je obrisao Clash Royale. Zbog ovog stranja je obrisao Clash Royale. Ovdje se Filip iznervirao i odustao. Ako Žeki sad da, Filip je Žeki je pobedio. Pobedio je Žeki! I ljudi, šta ste ko povedio, bre? Kako si, Filipe, šta si kako si? Osjećam se vrlo lepo i osjećam se kao da će tvoj vratić malo dode kako... Ovo će biti njegova profilna slika. Lajkujte i šerujte ovaj video. Ivo se sljedeći. Pozdrav!